Ramogi TV. Jodak e kadak magatitu e kaunti ma Kiambu okwayo giten piny owacho mondo neno ojiw arita kwee e kadagno kaluwore gi kuo kod njore mosemedore okang' mamalo ahinya e piny makono. Giwacho ni jokwego tiyo kod apiko e kwelo gino mamiyo gi luoro ma ok ginyal dhi e wuodhegi gapiko ma ok ging'eyo. Police station, those are the major things. Wakati huo tukianza mabiashara tulikuwa tunapata hata kwa manyumba. Sasa wakati watu walianza protest, zilianza kuwa na watu wakaanza siku kupata sasa kwa nyumba sana ni kwa jia. Anyway hata hapa nje. Sisi ile kitu tungependekeza ifanyike huko na serikali. Watu angalie huko hatuna ulinzi. Ulinzi iko chini. Ile kitu kingine huku ni kungekuwa na polisi. Polisi ingekuwa huku, tungekuwa na polisi hii area, wangekuwa tuangalia usiku na mchana.